کی خاص خبر عرض کرنے انشاءاللہ پنن دوستن عزیزن ستن کرزو حتمن شیئر. گۄڈنِچ خبر یُس زن راتھ اسہِ لیبنانس منٛز سیز فایر گیا ولی یہِ ٲس اسہِ گۄڈنیتھٕے پتہ کہِ اسرائیل روزِ نہٕ پننِس کولس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تہِ یِمو زن تمہِ پتن بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یِمن پٮ۪ٹھ حملہٕ کوٚر اگرچہِ پتہٕ یورٕ لیبنان تِمن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ واپس حملہٕ کران چھُ. یِم کرہن ایرانس پٮ۪ٹھ تہِ یِتھے کٔنۍ واپس حملہٕ ولی یِمن چھِ پتہ کہِ ایران انہِ نہٕ انہِ یاد اگر یِمن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ حملہٕ گوٚو. تمہِ موٗجوٗب کٔر نہٕ یِمو جُرت ایرانس پٮ۪ٹھ کرنٕچ کِہیٖنۍ ولی لیبنانس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ. دوٚیِم خبر یۄس عزیٖزن تام واتناوٕنۍ چھم سۄ چھِ یہِ کہِ یوٗروپین کنٹریٖز چھِ ونان کہِ بے شک أسۍ چھِ خۄش اگر اسرائیلس منٛز تہٕ لیبنانس منٛز پانہٕ ؤنۍ یِمن آتش بس گژھِ سیز فایر گژھِ ولی اتھ منٛز گژھِ حتمن تہٕ حتمن اکھ کتھ ضروٗری یِنۍ کرنہٕ سۄ چھِ یہِ کہِ یُس زن لیبنانس منٛز حزب اللہ چھِ سُہ گژھِ رفع صلہ یُن کرنہٕ یعنی تِمن گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ ہتھیار پانس نِش روزُن کِہینۍ. یُس اسہِ پتھ کُنتھ اکہِ لٹہِ کتھ ٲس کٔرمٕژ کہِ یِہُنٛد مقصد نِہٲیی چھُ یِہوے کہِ حزب اللہ کرون أسۍ ختم یُس زن غیر ممکن چھُ ناممکن چھُ. تہٕ ترٛیٚیِم خبر یۄس زن عزیٖزن تام واتناوٕنۍ چھِ کہِ یہِ چھِ اکھ واریاہ بٔڑ تہٕ واریاہ اصل خبر سۄ چھِ یہِ کہِ ہندوستان چو کمپنیو یۄس ایرانس نِش تیٖل ہیوٚت تِمو کوٚر آز ڈالر بجاے یوانن یعنی چاینیز کرنسی منٛز پونٛسہٕ پنٕنۍ ادا. اکھ بوٚڑ زوال شروٗع گژھان ڈالرس خٲطرٕ انشاءاللہ جلد از جلد گژھِ یہِ ڈالر ختم. تہٕ